Good day, my dear students and friends. Welcome to my channel. My name is Nata, I'm an English teacher. В этом видео мы продолжим описывать картинки. И сегодняшняя моя тема вот эта. Listen, read, repeat, да? Посмотрим на эту картинку и опишем, да, здесь. Сделаем описание этой картинки. Итак, давайте, мои хорошие. I got a small English Thai dictionary for my birthday. На день рождения мне подарили небольшой англо-тайский словарь. Ad günüm üçün kiçik bir İngiliz Tay lüğəti aldım. Its cover is red and it looks really nice. У него красная обложка и он выглядит очень красиво. Üz qabığı qırmızıdır, yəni kitabımızın da, kitabın, lüğətin. Üz qabığı qırmızıdır və çox gözəl görünür. It's small and easy to carry everywhere. Он маленький, его легко носить с собой повсюду. Kiçikdir və hər yerə aparmaq asandır. I like to read it when I have free time. Мне нравится читать его в свободное время. Boş vaxtım olanda onu oxumağı sevirəm. Sometimes I open it to look for new words. Иногда я открываю его, чтобы поискать новые слова. Вот. Bəzən yeni sözlər axtarmaq üçün açıram. I tell my mom every time I learn a new word. Каждый раз, когда я узнаю новое слово, я говорю маме. Hər dəfə yeni bir söz öyrənəndə anama deyirəm. She always smiles and says, "Good job. I really love my little red dictionary." Она всегда улыбается и говорит: "Молодец, я очень люблю свой маленький красный словарь." O həmişə gülümsəyir və əla iş deyir. Kiçik qırmızı lüğətimi həqiqətən sevirəm. Vocabulary, dictionary, словарь, lüğət, cover, обложка, üz qabığı, kitabın və yaxud lüğətdə, easy, ləhki, asan, everywhere, повсюду, hər yer, look for, искать, axtarmaq, words, slova, sözlər, words, sözlər, smiles, улыбаться, gülümsəmək, really, действительно, həqiqətən. Ну а теперь давайте все скажем заново, да, на английском. I got a small English Thai dictionary for my birthday. Its cover is red and it looks really nice. It's small and easy to carry everywhere. I like to read it when I have free time. Sometimes I open it to look for new words. I tell my mom every time I learn a new word. She always smiles and says, "Good job. I really love my little red dictionary." Ну, вот так, мои хорошие. Вот все, что я хотела сегодня вам сказать. Bax, bunu istəyirdim sizə çatdıram və bu günlük bu qədər məndən. Məndən hələlik bu qədər. Sağ olun, izləyin və əgər videom xoşunuza gəldisə, onda unutmayın onu like etməyi və paylaşmağı. Sağ olun. Sağ olun.